bono binding wires chiwili baro chisimiti chuba kati kurwa seche company au egati ebintu binde binge byubwagachi mwigo mbabwa chi boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinse muje bintu bya nyumba nkonya bale chi mattress chechi ngencho chonse nabige chire chechi size au mbabwa te chitangi chechi size au nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechingeni kurwa seche company au amasi ya mandasi kurwa seche company au ayayo koruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki All Superstores igababwa tobo korali obuya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwa te customer care yego segasigera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwa te chigali echo chikokora obusombi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igobagotoka ine yo muchubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo muchukisi asamange bakiresi migwetera seti namba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera senambele 0111161502 All Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Murano butko buri twerigare Jumatatu tariki 11 umwaka wiga na mange abiriga konekigwa chingaki gwetani aborokigwa chiribu chimikianda wa kirasi gi 12 bacha kamatemu abo ritkoriya rero kurwa asinsemo ao ime na isko yorongurwa gusin nyiranga boigo abariki baito bamangana maya kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi niko babikire kambi ritkoriya rero rigima kwane kingo kibare kumanya alliance agent konekigwa kurwa asensemeyo nyiranga boigo kurwa asensemelia Chinsa chesko nigo egati ya abarai anamono bagende tugwa soke mninchiremo yokone kinga kogendera bali amuni campaign cyabo anamono asobocholi burachiko nyakobo korkana ANC ya America amatkama ke kurbono okwarigani ase Ekeonga Chinsa Ibere obutko rero nkoro kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia yemanyirerio niga koro kwa Wilson Makori kabani tuikomole Wanchumurari tko rero nigo aborokigwa bekirasi ge 12 banyako babakone kinga gochakabare amatemu abo a KCSE okwana chinga kecho nigo boigo omwaziri wesemi Moske Julius Ogamba migosi kubaterana amona baraibande korwa asti wizara ao nigo babiro batemna amatemu aiga nigarachi kokorekana asenchira yekene nobwasyoku nabo gwetania aborokigwa chiribu chimikianda 55 chimisano na oyomo nigo banyako bagwikaransa amatemo y'enyakobo chake mambia rero ninchiremo yokone kinga oburendi bwabirbo gutingigwa natukomanyigwa n'umurikito brand sagini isena Buna enchera ye moyo gwikirania yatunge tabisi yaye muwaziri w'ekisemi Moske wakili migosi Ogamba emambia rero nigo aikirana samaga chobisi mo deputy county commissioner okibra county ya Nairobi koigora container ya matemo manene a KCSE omwako 2024 aywacha kabene litkulia rero hasaboro kwa 956,501 kurasa chisenta 10,754 Kenya ingi mabaisara Sero mulimo bwege songo gose English paper 1 na boigo chemistry. We are looking forward to securing this and to ensuring that next year we can come back and celebrate a credible examination result for the first time in the country. Candidates, I'm wishing all of you success, best wishes from myself and everybody within government. KCSE yomwako yiga o 2024 nero intangani kikima wakili migosi Ogamba akora na ase sababu yiga niga bole wizara y'ekisemi kovwaterana ne wizara y'obole ndiboime wizara y'obwererania mangana nabo yiga mangana yekerero ICT nabo yiga kyombe yokubalika bali mu Teacher Service Commission TSC nigo bagocha kwene kyamatemu yomwako yiga ngokolekara senchera engi yabo turubanu bonde bwensi butayo na onde bwensi orachikotoka so boibeli nabo yigo konyo boibeli
nachikomokelwe Getembe Television keli chiko. The rules are very, very strict. The exams are, they've got some security features. The papers are secured. We are ensuring that there are no phones in any particular center, and if you find somebody is insisting that they want to be there with the phone, it is an offense. We can take disciplinary action against them or move them. And the government has invested a lot in education. Actually, education has the biggest budget line in this country, and this shows to demonstrate how much His Excellency President Ruto values education and the role it has in changing this country. So as we go through this exercise, you can always count on our support. Ogamba nigo boiganekia nigo barachikoro tota sobwange kigima mitandao yonsi yekerero na mutumeki onde bwensi bwe mitandao urachiko chona choni ko yetumeka sogo sambaza chimatirio chamatemwa boigo nachikwe mokeligwe Getembe Television. So let us not in any manner disobey the regulations that we have put in place. Let us obey them. They will help us reduce the instances of malpractices. Gati ya baraibande bara umojego yigabu kwigara matemwa KCSE na monomoli kyobotambe ase wizara y'uburundi bwa Raymond Omolo oyura umojego yukuru ase skuru ya Alliance Girls High School. And from the security sector, I'm happy to note that so far we have not had any major security incident to be worried about. And we expect that this is going to be the situation throughout the rest of the coming days. Nabuna Getembe TV twabaga neiri abaroko bonsi ba form 4 omwako yega amaya Letterane Brian Sagini Isena. Right imbuya manasano mulikito Brian Sagini Isena na roboto rwa senchera yobo ikerno tokutigara asenseme yo ya matemwa igamanne a KCSE anyakabago chaka litkolia lero anamono kurwa as Chinsemo ao county ya Kisii na boge county ya Nyamira nigo aborokigwa bonse banyakabago chaka matemwa igamne nchiremo yo konekinga babiri bagusuka kurwa sikigwange kama gocha sekende kulendo borendi niko banyakabago tingigwa Chinsemo ao imense ya Kenya abwase boigo egati yabo bisabo borendi babiri bakokera Getembe kyo konekinga ngo kibali kulenda amatemwa iga elikonekinga botutukanu bondi bwensi boli gochia goikeranigwa niko boigo abange babiri baotemna amatemwa iga nigo ari amatemu arachikonya kabakonekigwa inse yo borendi botindi na boigo onde bwensi urachikonya kabogobwateranigwa inse yo boibiru bwa amatemwa iga nigarachikomekeligwa Getembe Television kerichiko Litko lia rero nigo aborokigwa chiribu chimikianda 55 chimisano na oyomo imense ya Kenya nigo baikaransa matemwa bo amanene yekirasi gi 12 KCSE yo mwakoyo nona bokorwa ase county ya Kisii Mambia rero Chinsa 12 nigo chikonteina chanyakaba chikoigorwa abwase boigo egati ya barai korwa ase wizara semi banyakaba ikerna mnenchiremo yokoenekia okuigorwa gwe chikonteina chia matemu elikoenekinga borokigwa babere bago ikaransa amatemu ayo. Walimu hatutaki kusikia tatizo lolote la wizi wa mtihani, ama pia tumeambia wananchi ya kwamba hakuna kununua hiyo mtihani ambaye za zingine watu wanakuja wanasema wanataka kuuzia wanafunzi ama wazazi ili wapee mtihani wanafunzi mtihani gushi. Kwa hivyo tuna advice watu wetu wote, na kuna hii kasumba ya kwamba ati sisi watu wa kutoka katika hii jamii tunabaguriwa ya kwamba mtihani tunaiba kila wakati. Nona bo nigo egati ya abarai nabo igo abatendere bitsemi kurwa ase muchobosongo banyakabo ikirana ase headquarter chisemi mnencheremo yo konekinga babere bakurigeria okuigurwa gwe container asabo igo babere bagoteamuna nigo amatemwaiga arachigo korwa ase nchera yekene no bwasi oku. Tunaambia walimu kwa sababu wao ndio wamepewa majukumu na serikali ya kuchunga mtihani na kuhakikisha hakuna wizi wa mtihani wowote. Na walimu wamejitayarisha vizuri, watoto wetu tunajua vizuri wametayarishwa vizuri na watafanya mtihani wao vizuri sana. Security tumepanga kila kituo kiko na security ya kutosha. Korwa se sub county ya Kitutu Central nigo gwetania aborokigwa chiribu Ibere korwa se bituo 25 na kemo banyako boikaransa amatemo ayo anyako bagochaka emambia rero
kolengana amono mu director boisemi ase sub county eyo ase Newton Akwasa nigabirga gotemuna nigabaroki gwabo bachaka amono mulimo bwigesongo nabo igo omulimo o chemistry paper 1. Tuna centers 26 na 26 ambao leo asubuhi wamechukua mtihani wa Kiingereza, that is English paper 101 paper 1 ambao tumesema imeenda vizuri because center managers, security officers na timu yote ambao tunahusiana nao hapa tumeshirikiana na mtihani umechukuliwa vile imeratibiwa na Kenya National Examination Council. Korwa ase sub county ya Sameta nigo amatemo ibo igachaka imambiarero abaso mu county commissioner korwa ase sub county ya Sameta asireta Muroki Muyuri anyakoba okoenekya koigorugwe container asabirika gotemuna nigo babegete mirobirisaine yokoenekinga amatemo igango chiaro korekana ase nchira yekene no bwasyoku. Ningetaka kusihi hawa principals, center managers, tafadhali mwe waangalifu. Mtapata tutakuwa watu watakuwa wanapita kuangalia kile ambacho kitakuwa kinaendelea, kuhakikisha kwamba huu mtihani hatutarajii wizi wowote. Korwa sensemo ye bunge ya Nyalibari Masaba nige konteni ya nyakabage kuigurwa imambiarero asensemo ya Masimba asekati ya abateneri ba matemo ayo babiri bagoteba buna nigo babigete emirobirisaine yokonekinga amatemo igango cyare konekigwa asenchira igwandete noborendi nigo borachi gotingigwa. So good, and I like the tempo, the way we have begun, how I wish we begin together and finish together. All of us would wish to finish the race, and what is important is we just abide by the rules. The officers, we are ready for the exercise. We are going to support you, but that is as long as you are doing the right thing. Kurwase county ya Nyamira boigo niga matemwa iga achake mambiarero asenchira ya bene abaso mu county commissioner kurwase county yo anyakobo kwenekia na gotemuna nigo barachie gotinya oburendi elikonekinga aborkigwa banyorere chinga kwichingi ya chiokora amatemwa yo a KCSE. We have one center that has 8 candidates. That's another center. They are also doing the exams from today, and every center is being assigned 2 armed officers to man the security, the exams in terms of security. There are new measures or new guidelines that have been given by the ministry and NEC to make sure that the exams of this year are more credible, to make it more difficult for anybody to tamper with anything. And that's what we expect from our center managers and all those who are administering exams. A stern warning has already been issued that any tampering will be dealt with. Kurwase Chinsa mo chinde boigo nigo amatemo iga chaka senchira bene kulen kurwase county ya Meru nigo egati ya abanyimbo baba konekia kuna nigo egati ya bange bali bauchigokorera amatemo iga asichera nigo barachi konekerigwa oburendi abwase boigo abange bene kigwa kuibora abana obutko bokerero nyuma amatemo iga atarachaka. Kadhalika hadi kufikia masaa hayo nimesema tulikuwa na mabenati wawili ambao walikuwa wamebarikiwa wakajifungua katika hospitali yetu ya Meru. Kwanza kabisa hamna janga la njaa kwa wakati huu mahali popote, na swala la usalama kama wewe mwenyewe pia umekuwa makini, swala la usalama limedhibitiwa. Mwachumurira tukoira na asense mwende namno maega yigetasen kia Getembe ko nyakobo kigumulikira inkwana yomoske Dr. Alfred Ndemo nyakobo ukokwanda mangana mangega ntikwane kigokurwase county ya Kisii litko liarero nigo aralibene gwetigia emirimo kurwa ase county ya Kisii abwase abete omwaziri gosoyo kabero omwaziri w'ikigosori moske Dr. Alfred Ndemo niganya kobo gwetigia emirimo litko liarero nabo kolengana amono moske Ndemo nigaberika otamna kubatkana amoni libererege siasa nabo igo emireme yaye nigaire getambukire cyumuna tukomanyigwa n'umurikeito Harun Ototo.
Omuwasiri bw'ekigosori bwe kaunti ya Kisii omusike Dr. Alfred Ndemo nigararirie gwetigia emirimo rituko lya lero kaukwana na Getembe kurwasa omucho Nairobi. Ndemo nigairire buna yo yamuberire akongo kora emirimo amono mugavana bwe kaunti ya Kisii omusike Paul Simbarati asengenjo buna omugavana uyu talikoba ibaga abawasiri baye komosemia kulia lero kitarikinye umutinyo 11 mwaka 2024 ntaita tanto ba minto ba uti nganje una Dr. Ndemo na watukire egasi ya Kisii County na kolire egasi yane na tigire egasi ya Kisii County tindimo waziri na tigire ane ko chumutua ntokuwa ne conversation ingia ntokuwa na mangana mwe bwenta koba ngonyo ko rumu waziri na hende ko tegerera ngasi kiyogokora you have no business in the county tinde duko kunyira Waigo Ndemo nigamenta buna oburai bwe kaunti ya Kisii nigo ganta kaba obobe na nigo abeire omuremereria asegeke Getembe na gosemeria buna amonjereri na kiwe korende ya muberere akon kiagera omugabana Simbarati tali kuigwa tali gotebigwa tali gotebererigwa na muntu ndu wensi sababu na atigire gasi nechi nyinge lakini aso bwenge nkiringa na abeire ginkoremereria ebituruturu na alemereirie emechando na alemereirie na alemereirie kuniriwo konge na abekirirwo mangana mange na aramiro muno na achairo muno na inja senge nchuma nyitenga kigase gokurwa tintageti gokora magoso yokobera omuno wetani bono igoro yekisababu chinde cyo gwetigia emirimo omusike Ndemo nigateba buna na chie komanya abagusi ase amatukale bosio chisababu chega na tigigasi ninjinchitebe asobo gari na nendo evidence isaine ibu ya Kisii County bintu mbiri buya naenda sengencho ebintu bitari buya omuntu ogete bitari ko buya numugavana ayangu kwana mangana yake maene na ninje ngeke byonse kyaliro byonse binjengarire open so bali bawo cyo kwana mangana mange mo respond but to so correspond to evidence nje nimbo evidence bitwe ngokwana omusike Ndemo nigabeire gakurwa na kisegi chiege siasa ase egikabono wetrabuna nigabeteka kuteneniwa emirimo no mugavana bwe kaunti ya Kisii omusike Paul Simbarati na magayaye omuswada gwikiwa bosio bwe bunge ya kaunti ya Kisii ogani yakomurusia BC kolende omuswada yuka yoligwa na ibunge yo na magayaye akarusiwa ase wisa yobotenerigo se administration oika area ya Chigosori ikiero muntu bwe kuruto nero mweta se kono yekumufinya inje mweta sikia mfinya Aaron Ototo Nyaingiri Getembe TV. Right imbu yamana sana muriketo Aaron Ototo Nyaingiri noroboti urwasenchira yubukirano kubwatkana amo no gwetige mirimo komuske Dr. Alfred Ndemo nigigati yamenyi kurwasensemelia ye ward ya Munyero bunge ya kitutu cha Chinote County ya Kisii babirwa kurwa ibirengero byabo abwasabo igo babirwa kwen weso kinabo gukwanira igoro yogotianigwa kwa abokore gosigoro yogotianigwa kwa abokoreri kurwa asensemelia igoro yobokoreri babirwa konekwa ase county ya Kisii asabange babirwa batamna egetambukire keiga kiyokurusugwa bisiko sigyo gwetige mirimo komuske Dr. Ndemo nigo kirach kunyakabage kurigerirwa asenchira yabene mna tukumanyigwa no murikito brand sagini isena egeke magego yo kabeiro mo waziri w'ekigosori ase county ya Kisii omusike Dr. Alfred Ndemo abisi atata chete pingano nyamagega ya monchori gokoreka yo kumugania konganya kurwa bisyo bokoreri nabo igo bisyo mo governor gose public service county administration and office of the governor gwetigia emere molis kuria lero nigo ensemo y'abamenyi be ward ya Marani kitutu cha North county ya Kisii baisokena kuri birengere byabo goro yengane yiga ase barore kana komo mochumuske Paul Simbarati asekeri bate babuna nogotamo bosibore bwo gukora egas na kumubwate siaso bokoreri bwaye simbekere twa mwakirete chikura bana bagitoka mo mwana leti bokorera asiga ari omwana ito toiborete na into atutinye bitoti bana gakyamanye ko motigata mwakende gaki oino morembe bana tokobori Simbarati ga omwana ori orurega ari tiga mo morembe ere otireka tigabera orora tubwatise sengenyoni tibara togweta Simbarati tara tokoraki bali amatore imetore
Ndemo mugambi ogokore gasi n'abantu tabwati ibintu biri okwegimereria nini asabwati mechando ngokonyari bono twamutakira chenkai bono tumubange bari kuna gusizikana simbara atigali obisete chetune kora meremeri yabwerete keruro tigirara byeka mware gwanja simbara atade akore meremo mware murabwa atakore meremo simbara chitongi sare weti ndobwate bara na ndobwate kalya yanga sibara chibasa ambazi asate zata ngora sibara chira kila kitu kwa netinda kuangale amande amena akutabedaze mwana utonda liko mwanga toko moromye bijana kala raba ka 2027 Chinga kechechio abe ward ya Monyerero boigo Kitutu Church North boigo Mbatigiri Magega asikeli bateba ule no mwabo goika abwatso koboko gochinyomba na ankyo kande gochaso moskendemo aseboigo bairali bagali nene komwaliganyanka omwana oyo tokoroka nere ndemo bongera litanga nigare liogo lingane eria aigeta agakora polisi ini gasi erimbu yakote kiagera otugutiruna sese ya mochionde bono twatebira tiande ya maisha ini asigasi ye county ntunye komorora betebeterero egire tunyore chigasi gakegocha igotigache boge tutu achego tebyanjata gete next time matabia tu aroma yo machanwo nyasaye oyogie sobieka airaneka ndemo ni gabiro mo waziri mutangani weso kana wetige mirimo inse ya serikali yomuske Paul Simba Arati iletara Brian Sagini Isena Right mbuya muno sana mulikito brand Sagini Sena oroboti ururu waye muske Sagini Sena ni goro gochikunya kabato rogotwira sensemeli yakabire ye studio yo mutumo komoke yokolende tokwirana na magitura chunya kabato kwariganire igoro ya mange agant kwane kigwa kurwa se county ya Kisii county ya Nyamira wiki county ya Nairobi ore enkwana iritko kwirana tunya kabato kwendera mune Chinsa Ibere toskari And it's just to assure you that as security officers we are ready for the exercise. We are going to support you, but that is as long as you are doing the right thing. We are going to provide security, but also do our police works. So we are friends, but when it comes to other things, we won't be friends. So mine is just to urge you to do the right thing, and if you do the right things, I will be well. Thank you. Kupika kwa kutumia jiko wazi ni chanzo kikubwa cha uchafuzi wa hewa nyumbani mwako. Pia huleta uharibifu wa mazingira na ni tishio kubwa kwa afya. Kupika kwa kutumia majiko na nishati za kisasa hubadilisha maisha na uhifadhi afya njema, mazingira safi na pia husaidia kuokoa muda na pesa. Majiko haya safi na ya kisasa ya kupikia ni pamoja na jiko kisasa ambayo hutumia kuni au makaa kidogo, jiko la biriketi, biogesi, gesi ya LPG, umeme, ethanoli na majiko yanayotumia nishati ya jua. Majiko haya hutoa moto safi na joto jingi na hayana moshi. Jipatie jiko safi ya kisasa. Upishi bora, afya bora. Bonyeza *789 *788# kupata muuzaji wa jiko kisasa aliye karibu nawe. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na Petroli na washirika wenza. I know mkona talents, lakini mkona vibe. It's time to discover East Africa's newest talent. Ni mda wa Kenya kuchachisha. Anguka nayo ka TikToker, utuonyeshe hizi stunts zako. Africa's biggest talent show, Bongo Star Search, is coming to Kenya. Stand a chance to win amazing prizes and work with the biggest names in entertainment. Majudges, wakiongozwa na Rita, Master J, Salama Jabir, and our very own Sanaipe Itande, watakuwa pale tukicheka na tukilia. Tulieni mpangwe wasee. From majenzi hadi wakoro, students na corporates, jitokeze tujue nani mzii. Tukutane Kenya National Theatre on Friday 29th and Saturday 30th November. Kosa uchekwe brother. BSS Season 15, sasa beyond borders. Si mchezo. Tune in to ST Swahili Channel 160 or 400 every Sunday at 9 p.m. and on Wednesday for an extra highlights show at 8:30 p.m. Star Times. Enjoy digital life.
Kamene senseme iga ya kabirene omuri Ekeonga Chinsa Ibere butko bigabo Jumatatu abasokwirana ase county ya Kisii nigo iri omuchano igati yabonchirire kurwa ase kiro ya Kiumbu igotoka ase ward ya Kiumbu ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii maega yomuriro omutindiko nyakabugwateka obutko bwokirero abwasu samba enibo enyinge korengana amunigati yabamnyikurwa senseme yo nigo babiri bakomocha serikali ya county ya Kisii anamonase ensemelia yokulimia omuriro asokonyorwa munenchiremo yokwane kingamba konye tikendi gionsi arabaturo nigo rwariganirwa n'umurikito Dan Mzungu abonjereria abo muchoke umbundi kabagase kubarera asara erene mono maega yumurero ekebemberi gosamba chinyomba chiabo asobotuko kera rero ase nyonya gento nyonya neke mogetanya aragotorigwa asomurero yonyara gwateka. We cannot atuesema vizuri ni nini ilisababisha moto, sababu hiyo ni uchunguzi itafanywa, labda ndio tutakuja kujua ni nini ilisababisha hiyo moto. So ikawa moto mkubwa ilitokea, kachoma nyumba nyingine hapa hivi za biashara nyingi, na sasa hiyo moto ilisambaza hata zaidi, sababu kulikuwa na gas ilikuwa inalipuka ndani, na tulijaribu, wananchi walijaribu sana kusima hiyo moto, lakini hawakuweza sababu moto ilikuwa kubwa sana, na hiyo mlipuko ya gas ilikuwa inafanya moto inakuwa kubwa. Lakini mali yenye imeungua hapa ya wafanyabiashara ni ya mamilioni. Otherwise tumeshukuru na tunaomba Mungu tu iliwezekana mtu hakupatikana. Unajua the only other thing that we are happy about, hata kama tumepata hii hasara, hakukuwa na mtu mwenye alikufa kutokana na hii moto. Although kuna wenye walikuwa injured, wenye wamepelekwa kwa hospitali kwa sababu ya hiyo mlipuko na ile stampede watu kukimbia hapa na pale. Korengana na abonchereria baiga nigo banyara kwerera buna nigo murero yo nyara gwateka kuretera iga cia nyara kuripuka kurinde nyonya nigo gentonge yo kia nyara gokonywa asikeria banyara komochia nyonya nigo boteneneri bwe county ya Kisii asogota bwango na bwe kurimia umurero yo ekero chinguru chabo cyo gotemba kurimia umurero cia nyara gotumera naende from sources ngagariteyo erese county era konya abantu wetera n'umuriro yigo obwatete chinyombe chiga ana usuni sana, na baadaye mimi naweza pongeza vijana walifanya kazi ya kustajabisha sana. Vijana walifanya kazi zaidi ya serikali ambayo tulipiga simu kwa county hawaku respond. Swali ni langu kwamba mbona serikali inachukua haya mambo yanapuhusia sana? Sisi kama vijana tulifanya kazi ya kusaidia sana. Kwanza ijapokuwa sisi hatuna gavana, tumehesabu hivyo, Simba huyupo. Tumekuachia sasa wewe linda kwingine, lakini Kiumbu achia vijana, sisi ndio gavana. Tuko na kilio mingi, wanawake vitu zao zimeungua hapa. Igana aba na biashara tororo, nekirandro ditoro na wakaaji. Ikoru torebango gaiga. We are expected bwana DCC. Gari la wasimamoto lifike hapa kutoka hapa Kisii, because Kisii is a stone throw from here. Tulikuwa tunatarajia hiyo. We went making frantic calls to return everybody. The local administration, I want to thank them. They were here. OCS wetu hapa juu walikuwa, chief walikuwa hapa hivi, and so many other leaders walikuwa hapa hivi. But the county government yetu ya Kisii ambayo inaongozwa na mheshimiwa wetu Simba Arati otokoboli bwana governor oboli abantu ba, we understand that ya kwaro cyo drive gari eri gochaga, but then you must crack the whip abantu ba onga ibarenge. When the fire started here kitu saa 3 mpaka saa 8 ya usiku kiraba na nchi bao cha contain umuriro, hiyo gari letu mahali tunalipa ushuru, mahali tunajua tuko na gari na tuko na tegemeo yale gochete gotokonya kulimia umuriro uyo, it was nowhere. Ogosaba kwabo gochia serikali na boigo ebirero bia bombiri buna nere buya kero umuriro ekebemberi gosomuriro onyarire gwateka serikali kwango ibwango nabo ekoreta amache elinde umuriro uyu onyara korimigwa ekero boigo banyarire gosaba serikali gochia gotema na boigo gosoyo koboko asibali banyora asara gwetera umuriro uyu iga. So tungependa kuomba waisani serikali yetu ya county, leadership yetu, political, religious and wherever, wasaidizi wacha wasaidia wanabiashara ambao wamepata hasara ya mamilioni,
waone kama they will be brought back to their feet, at least wapate kitu ya kung'ang'ana nayo, waweke kibaba kwa mesa. Kwani kintu tukusaba nkeringa abantu mbara babwate chilon bakorera biashara biga serikali erore ngakira akore ekonya abantu abaiga kiagera yo mubona ari nyweto urwarite kabisa kokore biashara agaiga bona urwarite ore nyagitari Kolipoteri Getaseni kia Getembe kuruga iga ase tauni iga ya Kiumbu eyo gotoke me ya Kiumbu wo dime ya Nyaribari chache elieta liane igongoro kwa Dan Musungu. Right, imbu ya manasano murikito Dan Muzungu kurendo mwanchu muri atotigarite asenseme yo kubatkana amono muriro yinya kubugwatika ase chire ya Kiumbu nigo egatia barai anamono omujumbe Nyaribari chache umusikizairi janda Yakobo Sokia na kurua obokonyi gati abo amabati ninchiremo yokonekinga abonchiri abaiga babiri bagochakia obonchiri bwabo asinchira igwendrete roboti uru ni gorwariganigwa n'umurikito Daniel Untiri Magega y'umuriro mutini wateka obotuko bugokira rero hasi chiro ya Kiumbu imeye bunge ya Nyaribari chache ase kaunti ya Kisii asabono abonchiriria bagendrete ko barera sale nene yo yaletwa n'umurero yo amonchiririo ao ni kubono hachakire kurorekana asabu watani ao bagendere gwesokya asoko ene kibuna basirire abonchiriria bwo nakubasuguma elio ko ene kibuna abayiranire nainde asobonchiriri bwabo boikiranu uyo bwangoiga n'umubunge webunge ya Nyaribari chache umusikizairi janda uyu mugasorero obwatuka mabati ayara chikokonya abonchurire abaiga gwetera sabanto bobisiaye egetambukiro abonchurire abaiga abagokera na korengana no mobiso iga Evans Makori obokonyi bondo bonge mbulenchira kurwa service y'umubungo iga Tutaite banga pole sana on behalf of Mheshimiwa Zairi aende na watu tebito ika tuseme pole kwa wenye wameathirika asengenjo yegenteke iga kyomorero oto tebito ichega iga turwe message yaye mwanyanjira ga komoranje gento gya kabere oto tebi chigurupu echibere nere goika abe na baragwo rero igato amabatia toira igara mabati 50 nonyene bo habamenye abaiga nigo we murunganira oboteneri korwasi county ya Kisii kubatekana no gotacha kwegari yokolimyo muriro kurwase county ya Kisii kubairira abakarangeri gari yokolimyo muriro kurwase county ya Nyamira na kubatekana negike Getembe ni benyinge gasaligwa nabali metyo muriro iga nabamenyi benseme iga abo batumegetamara bandi bintu binde gento bono batagokera. We had expected bwana DCC gari la wasimamoto lifike hapa kutoka hapa Kisii because Kisii is a stone throw from here. Tulikuwa tunatarajia hiyo. We went making frantic calls to return everybody, but the county government ya Kisii ambayo inaongozwa na mheshimiwa wetu Simba Arati otokoboli bwana governor oboli abantu ba we understand that ya kwaro cho drive gari eliwo chaga, but then you must crack the whip abantu ba onga ibarenge. When the fire started here, kitu saa 3 mpaka saa 8 ya usiku, kiraba na nchi bao cha contain umuriro, iyo gari letu mahali tunalipa ushuru, mahali tunajua tuko na gari na tuko na tegemeo, yale gochete gotokonya kolimyo umuriro uyo, it was nowhere. Korengana na baraboigo kirero kyabo gwicha serikali ye county ya Kisii wikaransa na kurigenjera abarakonya asogusiria amangana igemerero nigo amangana abo hagosoero gotokomo na asokero konde igento bono kirire hasara yemerero komente kana asechire yo na mono asamatuka bwangwega mtatusaidia, lakini mtatusaidia wakati mwingine moto ukitokea tena tuwaite. How many times are you going to come kwa sababu ya kutusaidia? The last time watu walipoteza vitu hapa wakatumiwa shilingi 1,100 peke yake. How many times are we going to go back to the scratch? Bagosereria bono gotenenia okurusigwa kwebango nabona tibakuru bango yebwate kerekemo egati abo ebese yokulimi muliro ne county ya Kisii ya watu kegari gochie kulimi muliro kenyolire
etabwatia macha matukonsi na matukande tekororekana umubwekano bunali tukuligoro. Sisi tunasema the county government lazima ijieleze kwa hili jambo, otherwise wafanyabiashara wameniambia pastor, nenda useme hivi, wasikuje kwa ushuru mpaka wajieleze. Kukosa gari la kuzima moto Kisii County, afadhali mambo mengine yote yasimame, lakini tuwe na gari ya kuzima moto. Kurubatiriga toseni kia Getembe kuruiga sechiro ya Kiumbu imiye kaunti ya Kisii. Litrane ngurukuo Daniel Untiri. Right, timbu ya manasano murikito Daniel Untiri na roboti ruwasenchira yobo ikirano. Mwanche muriatu kwirana asensemeli ye bunge ya babasi ritko liarero nigo aminyikurwase eward ya basi bugitaurio. Yagotoka se bunge ya babasi nigo banyakaba gutwara muruburio gusangirira ebirengerero muninchiremo yo kwanekinga babiri bakumanya. Mujumbo babasi muske Innocent Mwanyobiri anyakaba kwanekinga aberika ukine sector isemi sector yichipara naboigo chinsemo omuninchiremo yo kwanekinga ebunge ya babasi yaberige gwekinya. Raboti uru ni gorwadiganigwa n'umurikito Isaiah Maobe. Ekero chibunge chinyinge chigendete kuyarigania senge njugo jwikirania magendero mwako yuiga ritkulia lero ekiombe gya CDF kurwase chiavisi chebunge ya wasi nigo baikirana hase wodi ya passport tauli agera kusangamo na bamenyi be wodi yu asenonya na boigo bamenyi bensemi bakwanira mangana bwatirane tisemi ali abwatirane tiobolendi na boigo amona yanda mange ayinonya na boigo bakanetia chikoikiraniwa egera kwenekia amagendero ngwane gutwara ofisi y'abaganga gaba current nyumba musiko wadi ko barige lya sete nako nyama nyino nchiko na njingo takande biashara byani ari kwani oranga ofisi lya tindi ndi akira sike location ya gatageti iso about 24 years ago nyaka shina ine bago operate kuruchi obe bioskime bose bago tentie malukwana bachire kali malukwana bachire kali ase ensemo yende abamenyi be wodi yuni ko bayenekiria makongo a chiskuru chigendete gwitira egento nonyera boigo baboje muchumbe bwenseme ikohenekia ngango chiare kohenekinga abana be chinseme icho banyora bali chisemi hasagia na boigo kohenekia amasingira maya yogosoma kerasi kemo ntuganirio roto chenge ikosi ntugate digiti kerasi kemo na Ekeonga primary naro ntuguati cho njiyo na kerasi kemo na kera kyo ntuganiri kulengana amo numanacha bwebunge yo ya ubasi Douglas Yaraka nigaene krime rubeli ikombe kia CDF kia bekira nsemo ase chinsemo nemuno ase egodi ya bugetaulio na boigo amone chiwodi chinde ebirasi mbere to abeka wendera primary kerasi kemo 1.2 Kamati primary kerasi kemo 1.2 Riga na FD primary kerasi kemo 1.2 Kera DP primary school 1.2 Kera tuwate Ibere tuwate Kera BH Kera Nyacheki Kera DP Ere Bugetaulio na kubwatekana amo nobobe bwa bisi yomodio ya Kionduso bono nigo kuganikoro rogo kubekwa bisi UStima na boyo koenekinga nkubalerwe rubikira nwegara koenekia abokolerio buya uchiasa abantu. Ofisi ya dio bila stima kwa sababu inahitaji printing na kuandika vitu mingi, pia stima inahitaji kwa sababu itawekwa pia internet na serikali na kila kitu inahitaji stima, na pia pale hakuna choo kwa sababu pale kwa ofisi ya dio hiyo ile choo na mabati pale mbao hata zimewekwa chini zimeanza kuoza, hata mimi mwenyewe naogopa unaweza kanyaga ndani uende. Na kubwatekana amo nobotutukanu bogochibwa bwatasi cyabisi cyabagambi chikwagachwa umumane cyo yobwe bunge ya basi Douglas Yaraka nigaburira abachifu ngo tukaburonge amaremo hasi cyabisi cyabo kitakeire kubekwa magega bataracha kuri gikibesa cyo kwagacha cyabisi cyasenge njubuna nigo cyabisi chikwagacho cyekorwa nabo igamaremo yachaka korete mina onye ko wato bolo mobo onye ne school ekwatero to bolo meri get minutes esta is yo bolo there we can use that as a base to go chibasa onye bolo mubonde ukutwale tsabi nto beka chibasa ase tusungu churusi yoko kumeka iko bonda ko request dira
any security project ndimugambia ati gukora ndetera usenandare efari Nkuripota liye tasini kia Getembe kurwa sensemo ya Liankuru gotoka ase wodi ya Passport Getauri ya bunge ya Ubasi kaunti ya Kisii Elietariane Isaiah Maove. Right, mbuya mnasano muriketo Isaiah Maove norobotu rwa senchira yobukiranu Korento tikarite asanseme ye bunge abasi munechira moyo kwanikinga abasaye babere bagwene bakonyora emirimo achinse chesko kubatkana amono muruburi bwa serikali kwanikinga uchire kuira abasa bange imense ya Kenya gochia achinse chesko munenche ya Qatar nigo omo seneta omo choro musbati Glory Aroba aberika gwasokina katamuna nerebuya abasa bange wasokeli tukuli ankyo nabo igoli tukuli Jumatano kwaneke ngo chibare gotema ibati yabo ilikuwa nekinga babiri bakonyora emirimo ase Chinsa chesko yeta ncheo Broko Frederick Maburi nakitigante benga ngirani mu ishimi waito Gloria Senator ngambiya mona singinje program ya letre yo kuira bana Chinsa chesko asinginje yo kwelgeli chigasi aiga ase wodi ite sameta mukwera kubata bana bange pataketeko genda Chinsa chesko inde bago keiro murubiri ga oseneta Gloria Uruoba kubwatira nama na serikali twali kusaba ngonye kunyareka no mwesimi wito seneta program yebe kugenderera asingi kitwarira ngabantu bayebwatire kuboko egere ekonya abana baitu biyamo na singi cheri baga bwokoroberia exercise ke kalemambia tariki 5 ama na Jumatano tariki 5 nemo kere ward ya bobasi etenera mono mweshimi wo Uruoba senator atageta sponsor abana baito ko bayira Chinsa chesko mono Qatar igonko babori abaibori baito na abana baito bali muri sko mutaranya olemeremo ekene exercise kere genuine paka National Employment Authority nera aware ngabana bambache babe sponsored bakoenda Chinsa chesko ekigeta keire ne passport yoko go janero amane kibande kia national ID chigasi chiroro ne chigasi muno bontereba chigasi ya nyumba house management amana mangana nebinde binge muche moyara sumambie karamora ikasege tuo toko igole bituo saa 2 mpaka saa 11 ya mambi omeshimi waro legambia akonya abana baito babo basi banyale chigasi chesko ekiagera moro chekenya ito gastichi omwana oyo ito musubati muna chori to kaenda gari ase senate okorire mereme mia origirie gasi ne serikali nero ya moigure ya moira mabaga make orore tigare tegega mashindani mwarra muna abana baito bachandika gari ke ICC bakagenda orro mbanyora mabaga abande bagachandika bakararo bakaira nabosa erororire ngambia tigasaba mabaga hiyo yare tirega igo bali more willing maambia na Jumatano mochekera se ward mune ward yane ya Masige West tokaro musaria right mwancho muri atokwira tokwanda sensemo ya kabere ye studio tonyore obosemi bwa Getembe tokwira na magetura chonya kabato kwarigandia anemono igoro ye obochori urachonya kabako ne kigwari tukuriyankyo asense ya America Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo omurigereria bugekera mukimaise kia Getembe litukuria rero iyo tugochi kutwara obosemia bwa mwanya getibwa obosemi bwa mwamugusi tugochi kukwanire goro ya mangana ariye kigusi arengeta abantu baita bwese momenyete na abantu nore nense yitingima Kenya buna bono tote bana ki kwambwatiri mangana para kuli batarutenje igankienge njo yaye okobekerwe ngana abantu bachikuriga yengana yarenge kumbe teyo ngakingane ngakimwate beteiga ngayane royo ya tariere kwambwatiri mangana para kuli batarutenje kara para kuli mbarengo abamanya mangana bona mangana alendo kono kubwati abantu nsema bweta ayino yaroje mwambwatiri mangana para kuli batarutenje igolenda sante ono kubwati abantu mangana atabarengeti na ndo mugusia gatebana ki na atumire chenge mangana ngusamise kale kanogo chetaracha engana nere tutamanyeti tukanyete ngatigeche aikwa makona ko yaka kaninga inerega etarachi ne ikirana engana karaye takuna karaye manyaboronge na atumire chenge mangana ngusamise kanogo teracha angakyaje gotanganira chenge naye chenge yaya na atumire chenge mangana ngusamise kale kanogo chetaracha Baraka ninjo Getembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo
Right mwancho muri ato kwandira mu Ekeonga Chinsa Ibere cyobutko bwa rero litkeli gali Jumatatu kurwa asensemeli bigambiro litkoli ya rero ni gomura ibwensi ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto munabara ibande banyakaboikirana asensemeli ya mucho Nairobi mnichiremo yogo chengira okoboro kwe bigambiro byensi ya Kenya asegeka kimyaka 12 okwana chinga kicho nigo egati ya abana kibina akorawa amuno kibina monene omusubati mata kome nyakubukirana asensemeyo ninchiremo yokone kinga obairiga kora omoyego yina otamna nige bigambiro bya birbi okora emiremo yabo asinjira yekene nubwasyokum rabotero nigo rwaliganirwa no murikito Sam Miyenda. Omorai bwense Dr. William Ruto nigatogire kigambiro kya iguru gya Supreme asogotena boronge korenda ekatiba yense ya Kenya emyaka 12 kurwaga chakigwa. Since the establishment of Kenya's Supreme Court, an iconic institution, it is therefore quite fair to say that the court has stood as a faithful custodian of our constitution, a defender of fundamental rights, and a pillar of democracy. Its sustained capacity to resolve complex constitutional matters remains critical to our nation's institutional vitality now and going into the future. Gokwana asomwega bogo chengira emyaka 12 egesa ekegambiro gya Supreme go chakigwa. Ruto nigo atogire ekegambiro kyo asokwirania okwegena gwa Kenya anene mono asokugayana ebina ao. There is no doubt that the Supreme Court has not been short of critics during the past 12 years. That their rights are intact and due process is indispensable. In turn, this confidence has fostered courage, openness, and vigor in our society. Values the Constitution envisioned for the Supreme Court and the judiciary in terms of being faithful to what the Constitution expected of the judiciary, we can confidently say you have passed the mark. Dr. Ruto nigateba nonye bitango aobi koine kigwa aseki gambire kyo nigo kiane kirio bongaini obonene asoko na chebi na ao konya kuirania demokrasia oboene obosibore oborai na boigo obosikwa kweri chiko. Even as we celebrate the court's achievements, we must recognize that there remains some way to go for us to reach the Constitution's promised land, that the pursuit of justice is unending, and that as long as we are free and a democratic nation, competition and disagreement will require resolution. Designates the Supreme Court as the umpire, charged with auditing policies to ensure that they promote inclusive growth and economic empowerment. Consistent and fair application of the law builds trust, encourages civic responsibility, and fosters social cohesion. By championing a jurisprudence that simultaneously upholds fundamental rights and freedoms while supporting development. Gokwana asomo egoyumo na chebi no monene matha komen niga enekiria bakenya kegambire kingegendere korenda ekatiban na koenekia oboene anene mono asama chibi yoba choribwe kirego kyobora ibwense. For the Supreme Court to continue fulfilling our mandate effectively, upholding the rule of law and protecting constitutional rights is a collective responsibility that calls for cooperation and respect among the judiciary, the legislature, and the executive, and other state agencies. I therefore call on collaborative relationship that will strengthen our resilience of our legal system and allow the Supreme Court and the wider judiciary to serve as a true pillar of justice. Omoje goyibo igoni goikiranua na barai ao egati abo omokonyi bumurai wense kithure kindikim asatogia obokoreribwe kegambire kyo. In the short time the Supreme Court of Kenya the court has also done very well in terms of the infrastructure, the software, the technology bit. And among the arms of government and the agencies of government, I think the judiciary is ahead of the rest of us. I remember my omoye goyini gora gendere go ikachi terekisano ne mochi omotenye yo moyega oralente ababwatani ao berichiko ko reporter ya Getembe TV Chinsa Miyenda. Right imbi amana sana murikito Sam Miyenda norobotiru asenchira yobo ikirano wanchimure wikirabu nongo ikiramu alibwe Ekeonga Chinsa Ibere litukeli gali Jumatatu
kurinde nigo amanga berga konekigwa nabo gontu chikunya kabata konekinga twabwatiri alliance agent konekigwa kurwa asensi ya America itkolyankyo nigo barachikunya kabwa konekinga babiri bagokora obochori bwabo abwase boigo eminano bire egatia bare babere musubati Kamala Harris nabo igo Donald Trump barachunya kabwa bakominana ase ensemeyo chingaki omurikito Harun Ototo Nyangiri arachikunya kabwa kubeka kambi asensemi ya Washington DC nakabo korentera onsi arachikunya kabwa konekigwa kurwa asensemeyo chenkuru kwa Kevin Nkoba kurwa asensemelia ye manyirilio ni gakuru kwa Wilson Makori tomirane chikoraga chinsenye chobutukubalero. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Twatire kuma maine twatire kuma geni uhuru maine otire kuma etuka yo womo ya Uhuru Superstores igiye gutuka miliyoni cy'ubusongo igiye konya ebintu au aseli birigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kurwa city company au emesumali y'ekingenjo cyonsi kichuma cyobwaga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro